A sada Isko Cezar, ja sam rekao ti nisi Cezar, ti si car. Ćao Isko. Ćao, Sale, tebi, tvojoj ekipi i svom društvu danas ovdje što smo se okupili kod Sejka u studiju. Napravili smo lijepu atmosferu, ja mislim da smo odradili jedan lijep posao i da smo napravili nešto za našu publiku. Nije sve u poslu, ima nešto i u zezanju, da. Pa i naprotiv, zezali smo se, nažalost neće moći publika da vidi to sve naše gegove i zezancije i pričanje viceva i šala i toga, ali Bože moj, nek dođu na naše koncerte, na naša druženja, pa imaće priliku da vide. Kad smo već kod koncerata, sprema se nešto veliko tamo na krajem godine, možda će neko reći da je rano, međutim nije rano, da najavimo jednu veliku organizaciju jednog festivala. Pa jeste, Sale, tako je, i ti si dio te ekipe, na zimu, faktički početak sredina 11. mjeseca moramo izabrati datum kad ćemo napraviti jedan festival. Znači, festival u Lincu. Prvi festival u Lincu muzike narodne i međunarodne, tako da kažem, gdje će biti kruna produkcija tu, Sejko Pašovski, moja mala malenkost koja će probati da to izorganizira, da dovede na nekakav visok nivo. Prošao sam puno tih festivala kao učesnik, kao saradnik, kao suorganizator. Imam namjeru da u Lincu napravimo takav jedan festival, pa možda i u Beču, ali da to stvarno bude na jednom visokom nivou sa malo para. Da, pa dobro, nema tih par hiljada za koje kruna neće doći. Da. Pa nadamo se da će tu biti neki do 1,5 miliona. Pa pazi, idemo samo na milionske, da, cifre. Tako, od prilike do pola do milion. Sponzorke, javite svi, dva lepa momka, šta ima veze? Eto, ja i Sale ćemo, nadam se, Sejko i ostala ekipa, naćemo se tu negde, ali stvarno ovo radimo samo za publiku. Ovo radimo samo za publiku. Ja živim u Lincu od 90. I želja mi je da našem balkanskom narodu priredim tu nešto što će stvarno ostati tradicionalno svake godine da uradimo po takav jedan festival, a potrudit ćemo se proljeće da nešto isto plakete zlatne, možda neki Oskar, nešto vidjet ćemo. Uglavnom, nek to sad za sad bude samo onako najava, a prava stvar tek će da bude kad razradimo plan i kad napravimo pravo sve što treba. Da, puni smo planova, pazi. Priprema se i spot za pesmu Daj mi šefe veću plaću. Pa to je kod mog kuma Emira Tihaka. On je opasan firmaš, korektan, poštan, jedini šef možda na zapadu koji svakom svom radniku da premiju. I to svakog mjeseca da premiju svom radniku, izrazio je želju da snimimo spot na moju parodiju Daj mi šefe veću platu koja kotira na Facebooku negdje oko 2.400.000 pregleda i izrazio je želju da bude sponzor na tu moju pjesmu, da to Sale Kruna naravno snimi, pa eto tu će biti opet jedan dan, jedno lijepo druženje, jedno šta ja znam, tako da kažem. Pjesma je stvarno zaživjela, ja sam to onako iz zezancije snimio, sam napisao tekst parodija na muziku od pjesme Daj mi majko drugi život, ja sam napisao svoj tekst, znači u pitanju je jedna parodija, da ne bi neko mislio da sam ja nešto izmišljao vrelu vodu. Nisam, nego ja sam samo ubacio svoj tekst Daj mi šefe veću platu da preživim ja, jer sa ovom ja ne mogu ni do 5. Ja ne znam, još nisam sreo našeg Balkanca, ni Rumuna sa tim govornim područjem, ni Bugarina koji nije čuo tu pjesmu. I bit će mi drago eto, da to snimimo i da to zabilježimo. Što znači da mi svi jedva preživljavamo do 5. Šefovi svih zemalja Balkana, povećajte plate. Pa sad da ne ispadne da su svi šefovi loši. Ima i loših šefova. Ovom pjesmom sam ja htio da upozorim, ne da dam nekakvu kritiku tim šefovima. Svaki je šef na svoj način. Znači, možda i on nema, možda ni on nije dobio isplatu i ovo i ono, ali ipak, ako on ima porodicu, ovo ono, treba mu dati ono, ako ništa, bar ono minimalno da može da prežive, a ne po 3-4 mjeseca da čeka platu i ovo i ono. Nažalost,
to je slika našeg Balkana, nadamo se da će biti bolje. Ovom prilikom znam da će ovo da gleda čitav Balkan i čitav svijet, što se kaže. Želim da pozdravim sve ljude Balkance, želim da pozdravim sve ljude radnike, i sam sam radnik, radim od jutra do sutra, znojim se. Ovo što ja radim, to je sve entuzijazam i to je onako jednostavno da nahranim svoju dušu. Tako je, Isko se bori za podizanje standarda na teritoriji Balkana i hvala ti na tome, bolji si predsjednik od svih predsjednika dole. Da budemo svi zajedno, da se poštujemo svi, da ja i jesam i nisam jugonostalgičar. Ja sam jugonostalgičar iz tog razloga što sam, ne znam koliko će ovoga otići u eter, ali ja sam jugonostalgičar iz tog razloga što sam ja proputovao tu u bivšu Jugoslaviju od Trigilava do Đevđelije, od Jadrana do zadnje kote i svega toga i dan danas se družim sa svim ljudima i vjerama i generacijama i nacijama. U svakom žitu, kako se kod nas u Bosni kaže, ima kukolja, ali hajde sami mi zajednički istrebimo taj kukolj, hajde mi svi budemo jedno, jer mi smo jedan narod. Mi smo jedan narod, mi smo jedna duša, svi volimo Sevdalinku, svi volimo bijelo dugme, svi volimo kerbera, volimo riblju čorbu i ja želim i upućujem apel na sve narode našeg Balkana i šire da se družimo, da živimo od ljubavi i da živimo za ljubav. Toliko. Toliko te, pa svaka čast, hvala ti. Hvala tebi, Sale, i ako Bog da, eto vidimo se uskoro ponovo.